Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai tharam ni som ni nga ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing amasan chanchin langsar zul hai arambam ranjan thina le in zomin mi pakhat man belsa Manipur BJP in election campaign atan atsum in darkar somli parit ben thoatum Meghalaya a covid shipui le in mi pahni anthi belsa Bollywood film star office succeed tu hin chanchin kim chang lemin limta tharam ni sang ni som ni zirtop nia State Bank of India SBI main branch tool chingtam hotel bola bolero sunga melshit lohanan kaplum kumsom thum pasaria upa pu arambam ranjan singh arambam kumar singh zovenga umnaw pa thina le cheng vaibel sikhat le nui som parukvel inruk mangna chu Churachandpur police in athotu hai mandok ngei tumin nasatakin ansui zui jinga ei thulak nei na sheldanin Churachandpur police hai chun hi tul thatna le sumin rukna thangni dinga ring hlami pakhat anman belsa ni na shel Churachandpur police chun tharam ni thum sang ni som ni khan thu indon ching dingin mi pathum an lo man ta tharam ni ku sang ni som ni zani khan an mi man pakhat le an rengin mi pali man an nita Arambam ranjan thina le inzoma Paul din Joint Action Committee chun hing thil tlungan dit nozi suklangna le sarkar chun athotu hai an rangthei anga mandinga norna in zoveng meitei leikaya norna darna anneya anni hin hi thu hi sukfelwat ani no chun Churachandpur khopui sunga lamshrona rally an neiding thu an shil Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun tulthat le sumin rutu hai hi helpol le inzom na nei anni a ring thu ashil Manipur BJP party chun MLA in thangnok by election umding le inzomin tharam niku sang ni som ni khan election campaign atan Manipur MLA som pathum zet an MLA ni na in thoka in ban le peithlak an ni hnungin MLA bill som pathum zeta in thangnok hi mak mo ani lein Manipur MLA bill som pathum hai chu in thlang masun me kan ni BJP chun Thar MLA bill campaign hi antana hi bill hin Congress MLA hlui pu paunam brojan chu BJP mingin angir tading MLA in thlang masak sang ni som pasari khan pu paunam brojan hi Thar bill in thoka Indian National Congress minga thlangtling ania pu brojan hi thlajing ni som pathum sang ni som ni khan Congress MLA ani na in thoka in banin BJP azomani BJP Polin election campaign an neina hunahin Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh le BJP ting thuitu tamtak an thanga Pu Biren Singh chun pu paunam brojan tadinga campaign pekin BJP chun hratna an changnei aring thu ashil India rama in thlang hui hot tu Election Commission of India chun hunglungding thlaphal sang ni som ni hin India ram sunga MLA in thlang thar tul hai po in thlangdingin thu alowin su ta ani All Tribal Students Union Manipur chun Manipur sarkar ko ma anlung oino na suklang na dingin hunglungding tharam ni som pali sang ni som ni hin Manipur pumpuya darkar somli parit band an thotum thu an pung Atsum Information and Publicity Secretary Mika Kamein Thusu Kasim Danchun Manipur Sarkarin All Tribal Students Union Manipur All Naga Students Association Manipur Le Kuki Students Organization General Headquarters in Tharam Nisari Sang ni som nia an ngen na hai chu Manipur Sarkarin ingkhom malak na anei no leya hi band hi an thotum ni in ashil Atsum chun mipui le state dang paltlanga in lon hai chu shethim ding le an band hi thlop ding in an ngen Atsum thil ngen hi thil thatak khom alone el thei ami ruk chu shipuin leng leya harsat na nasatak mipuin antuk Meghalaya harsat na athua lan sim pek nok hi thil tulani chiam ti hi mipui tam tak ngai dan ani ringa Manipur COVID-19 ngirmun Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin darkar som ni pali lim ta sungkhan civil miza som thum panga le Central Armed Police Force CAPF som ni panga akai tharan damfela in thlasuk som ruk pali thinatuk kum som thum pakua upa pasal pakhat a umbok tu chena Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangsari zathum som ruk pani Anvoy make active case sangkhat zasari som sari pali damfela in thlasuk tapo sanga zanga somli parit recovery rate za som sari panga point pathum panga shingna chan tapo mi somli Rimoy hung
Rengkai Chorachanpura RPCNEI Christine Thalai Paul Noya New Life Trio Hayin Thim Taka Ansak Nundan Kalau Thim Ta Tila Music Video Chu Tharam Nirit Sang Ni Som Ni Zan Khan Reverend Dr. Vilal Ngak Thang General Secretary RPCNEI in Mipui en Le Ngai Thlak Theiding in Alot Lang Zarta Tlangwal thole na niro puya tia shit larchun avoi khatna dingin marhla iramina kauche music video alo suksukta YouTube ting ama channela en le ngai theidinga kapkayani ama hi Mizoram hlasak thimin lar kumnaw pangtia in thoka hlalo saktan tani in hlasak thim takelani Iramina kauche ti hla hi jelal ro rela in aphuk ania music moi tak hi kima changte kutsuk studio A16 a record le tia chak chwak video production ani YouTube tinga mar hlathar e nei hai hi theito pa lo hlut sak seng dingin ngai thlatu hai po ein fil tak mewani Tharam niku sangni somni zanisun khan Meghalaya state songa covid shipui lein mi pahni anthi nin Meghalaya Directorate of Health Services DHS thusuk chunashil Directorate of Health Services Medical In Charge Dr. Amanwar Chunzani khan kumsom nga parita upa numei pakhat chu athisa Silong Private Hospital pakhata phurtlung ania pakhat chu kumsom sari parita upa numei gari khana khumi ani ti inashil Dr. Raman Chun hing mi pani hai hi nanna bemvon nei ni in ashil bok tu chana covid shipui leya Meghalaya state songa thina tuk chu mi sompaku annita ti in thusuk chun ashil Brihan Mumbai Municipal Corporation BMC chun tharam niku sangni somni khan Bollywood film star Kangana Ranaut office chu ansuksit Kangana Ranaut office hi Mumbai mi hausale in Larhai umna Pali Hill Bandra a mani BMC hin Kangana office hi arenga ansuksit annoa amating abol sap chu dan phallo illegal construction ani ti in ansuksit ani Kangana chun a Twitter ka office chu darkar somni palisungin indiklo taka bol ani ti in pungthut ania ka office sunga ingkim mangru furniture le light high an suksit vonga tu hin kaina hungin ka chengna in ngei khom suksit dingin in thina ka dong ti in azik Kangana Ranaut le Maharashtra Sarkar abikin Shiv Sena le in thri thim no na hi khama in thoka kha lowin tanta ania Kangana in Mumbai khopui chu Pakistan in Kashmir of Denasung Pakistan occupied Kashmir anga ralmong lo le ashil khi chu Shiv Sena hain an theida bek ani Ranaut hi ashing na chen khom himlawa an thrit le in sarkar thlungpui ko ma ama veng tu ding sipai ania sarkar thlungpui chun Kangana Ranaut hi veng him tu mi som pakhat zet Y level security an ti chu apek ani Football TT toy lor khom Aston Villa chun an club history a player man to tak ni dingin Brentford striker Oli Watkins chu 33 million in an lo lak felta Memphis Depay chun Barcelona le mimal in big na felta sin la khom Leon Bot ting hin shril an la nei no le in Catalan club hi apan dim ti ala ching no Cristiano Ronaldo chun an ramta dingin goal zale pakhat thuntling ve te in active players ramta dinga goal thun ron tak dot tu ni in ramta dinga goal thun ron tak chu Iranian footballer Ali Daei ni in ama hin an ramta dingin goal zale paku alo thunanta Professional Football Association chun Manchester City midfielder Kevin De Bruyne chu Player of the Year 2020 dingin an thlang Merseyside Everton chun Watford anthok France midfielder Affolay Dokor chu kumthum sung daiding contract an lo sign fel puita Newcastle United chun Premier League anthoka lo relegate ta Norwich City anthok kumsom ni pahnia upa Northern Ireland fullback Jamal Lewis chu an lo lak felta Miami Heat chun Milwaukee Bucks chun hein kumsang ni sompali nung Eastern Conference a final an voi khat lu nok na chawani Eastern Conference hi National Basketball Association ke thuina noya basketball team sompanga in anin khel hlakani Eastern Conference semi-final series ahin Heat in Bucks chu 103-94 lai zeta ne in 4-1 series in nena an lo changta Semi-final danga chun Toronto Raptors le Boston Celtics in khelanta hitaka shat lem hi Heats chun finala in khel puyanti Ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoiro